Yesu kafoka ya lo furi loto gareri no funa kuria matai beliasi no fundo yaro ya leketo firika afurareka wiye. Wito wenena mauna mbaya neta matai hiramo wenena orufaka lo geneto mona rankirimbaito he amo ya muenge mereti wai. Enge mereti wato Yesu ya enge moinamo wengirimito no ana waro ya antiti amendo timinai. Indo yuda wenena gotikafo herita onge dami foriwa aritito. Yesu ya ko faka loto wenenawa maunamba ma o fendato geeto Filipi longa o ende tolimo. Bereti ya engaroti meina fito wenena namba lako ya gimongeto ongo funamine loto. Neta enae loto kori minoto ya kepa mereto longa o endaye. Longa o endaito ya Filipi ka foka iti mito lomami. We makafo ikana eiti. Ya lono oruto meinara oruto mere montinami akafo bereti meina fito gimongeto muni amenangolie lomaye. Lomaito enge moina mowe auti ma Simoni Pita unarafo aduru yakafo etiroto lomami. Amalo ya kipa manemo yakafo bereti yuwa barikafo orufe lamo faifu. Indo laifa lere yaki oru minaifa. Wenena maunamba minanako efe yakafo nendi henune lie. Etilito Yesu kafo limo. Linate wenena longimato ya oru mau iti mikalo minaro. Lito minato mikayaro ya yuwa emba namba nendo ya. Wemomo 5,000 ya amendo timino mowai. Etiti amendo timino mowato Yesu kafo bereti ya oruto. Siane larore lomuto. Wenenawa maunamba amendo timinamo ya ia merengi maye. Indo laifa ya kiaya indana oto ya etito nenune loti golando yang gimaye. Gimaito kombina noti muni ito Yesu kafo enge moina mowe eti loto rongi mami. Luma nemo ya uko pote na ye. Kiaka alo lito. Beleti ua barikafo rufe lamo faifu. Ya makafo luma nemo ma ya kiaka oti owokendi koko namba 12. Ya koilato lumuto faito furitaye. Indo wenena amuarangirimpa mineta eti imo monala etia eti loti lamo. Profeti la koma mikareka oroto pinaye. Loti lamo ma monda amayane loti. Indo Yesu oru ongo nao endeti anikafo oruti hiambate we kundi bulu endenune loti ato. Yang gefe loto fulo gendeito aimora komo aro ya indaye.